Siyabingelela iy'ngane zakwethu, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa ucofa u-subscribe button. Wey'ngane zakwethu-ke laphayana-ke ibhixene kuJumbo noZama Mseleku woKhozi F_M. Ngane zakwethu asiqale ngoJumbo, asiqale ngoJumbo kuqala. Uthi-ke uJumbo umpintshisiwe wangena engamenyiwe kuloyo mcimbi, kodwa-ke wampintshiswa kwathiwa-ke uzodlala isikhathi esingango-3 minutes or 5 minutes. Izingane zakwethu uthi-ke uzozama ukuthi-ke next time abe yi-artist eliphezulu ngoba lawa amanye bekungama-artist aphezulu abe khona. So ngane zakwethu-ke kushuthi-ke ukhala njengokuthi akagculisekile ngesikhathi sokhumbula ukuthi-ke uma ubiziwe emcimbini ungumculi ozokhokhelwa futhi usuke unesikhathi ozosidlala ney'ngoma enivunyelwane ngazo ukuthi nizodlala iy'ngoma ey'ngakanani. So uJumbo-ke yena-ke ubengabizwanga at all emcimbini. So abalandeli-ke kodwa ngokuvela kwakhe edlala loyo 5 minute 3 minutes abalandeli base bephatheka kabi bathi sifuna uJumbo sizonilalela i-clip, kodwa ngane zakwethu okuphezulu okuphathekayo ukuthi uJumbo ubengamenyiwe kulo mcimbi. Uyena uJumbo othe ucela ningimpintshise. Bye-bye, it's some 5 minutes. Bye-bye. Hey, Jumbo! I got... Okay, ngane zakwethu-ke uZama Mseleku yena uthi ngiyaphoxeka kakhulu bhuti wami Jumbo ngendlela osubhala ngayo ku-Facebook. Usho ukuthi uZama Mseleku uyabona ukuthi konke lokhu kuqonde kuyena. Uthi-ke uJumbo engazuthi uqale wamfonela wamcela ukuthi ucela ampintshise kulo mcimbi waseMzumbe. Nanoma-ke futhi-ke esefikile uJumbo emcimbini wathi-ke Zama Mseleku ngicela ungimpintshise, wase wamtshela kuZama Mseleku ukuthi bonke abaculi bazodlala o-5 minutes. So uJumbo bazomnika naye leso sikhathi esincane esilinganiselwa ku-3 minutes kanjalo ngoba vele uyampintshiswa. Uthi-ke uZama Mseleku bavumelanile-ke noJumbo ukuthi uzodlala loyo 3 minutes ngane zakwethu-ke. So uthi-ke usefunda isifundo-ke uZama Mseleku ukuthi na next time angeke asavuma ukumpintshisa i-artist ebelingekho kwi-line-up. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangana laphaya kwi-comment section sizovula ukuthi ngingalo danga olucofa subscribe button. Thank you, bye.